Odmah ovde naneli napada Vajlera Beba, dobar protok lopte, Trifunović! Nova trojka za Partizan i za Uroša Trifunovića koji je dvocifren već posle prve četvrtine. Smajlagić. Partizan mora da završava ovaj napad. Doužer preko Karčenkova. Ide trojka kao kap za PJ-a Doužera i njegovi prvi poeni na ovoj utakmici. Ulazi, vratio se Kaminski na parketu umesto Smajlagića, ušao i Ledej umesto Kabokla. Jaramaz, Doužer, mnogo prostora, ima i on, ima i Ledej, ekstra pas u korner za Zeka Ledeja koji... Doužer, blok Kabokla, Doužer igra sa Kaboklom koji ovde uništava Bayernov obruč. Evo to kucanja Bruna Kabokla, nije ovo Partizan imao u dosadašnjem delu sezone, a Doužer i dalje pravi blok Kabokla, još jednom Doužer, mnogo kontakta za dva, pogađa PJ Doužer, nije bilo prekršaja po mišljenju sudija. 65-59 za Bayern. Pravi blok Kaboklo, Doužer protiv Gillespija, igraće ovde sam PJ Doužer za 2 poena, lepo. Važno je jer Bayern ima prvi napad u narednoj četvrtini. 70-63. Doužer protiv Edvardsa. Doužer za Kabokla. Diže Kaboklo! I Baka je završio utakmicu, a Kaboklo ima dodatno slobodno bacanje. Delo je da će njihova saradnja biti plodonosna. Ono kucanje Kabokla. Preuzima ga Bolmaro. Ledej je potpuno sam. Neće za 3 poena. Ide na Bukera. Doužer još jednom, Doužer, lep potez PJ-a Doužera. I pritom će imati priliku da odvede